Thuingaleng Muivah Sire haina sandorakhre hari National Socialist Council of Nagaland Isak Muivah NSNIM gi General Secretary Thuingaleng Muivah irai numita masagi anaba mana maram oiraga hospital la pukhatuna laikanakhe mahak Sire haina social media platform singda viral chatkre hari Muivah Sire haba pawadu aranbani masagi anaba na maram oiraga hospital da layengna pukhatpani mahaki phibom karisu tawde haina NSNIM na sandorakhre masagi sahi maudrama thoi suraba Thuingaleng Muivah Manipur da Labor Christian Institute of Health Sciences and Research CISSR da masagi anaba layeng nabugi dama pukhat kibane Muivah gi haksang gi phibam hojik su phona leiri amasung mahak doctor sing namikum na hom singna senare mahak saba tumdaba khong hamba ngsa sor hon waba amasung atai ahal oiselakpa ga mari lenaba anaba singa mari lenana hospital da laikana na pukhat kibane NSNIM gi India government na kumja 1997 da sphere sathaduna lakibane amasung kumja 2015 da framework agreement khuyek pinakibane naga pe stock ase aroiba tangkak ta leire haina longnarabasu haukiba thakara asida mayek sengdaba phibam amada lakibane center na pe stock ke apkiba ekemesra na Nagaland da toina satuna naga militant group sing amasung civil body singa unaduna mifam kya pangthokpo laikhrabane akalamrom da NSNIM na press thadorko serolama da hai lup asigi general secretary TH Muivah ge haksang ge phibam ge matang da social media platform sing da viral salakpo thengna de asumaran jeng kana asigumba aranba pawsing sandorakpa asi labak thibane irai numita Muivah lok tawba amasung dehydration torokpadagi hospital da layengna pukhat ke viral satpa pawdagi hena sathiba atai leite mahake haksang gi phibam phagale amasung atho matamda hospital dagi putharaglagane aduguma thodok thokpa yaba phibam oide haina serol duna makhatari border fencing ki makhong sing kakhre hari Indo Myanmar border poring dangam khai khabagi thabaki saruk ama oina border pillar number 77 dagi pillar number 78 ki marakta fencing khana ba yungkiba makhong pillar sing kaklaga huran khre security na border seal taw khre hari police tagi phangba pawna hai border pillar number 77 78 ki marak land custom office ki mapada border fencing tawna bagi yungba yot ki makhong tara manga haukiba ahing sakhangdaba singna kaklaga huran khre ngamkhai sambal ki makhong kaklaga huran khre haibase ngase yu khanglakpani more daleba Assam Rifles na border seal tawbaga loinana singnaba mafam singda thiba hombagi thabak sathakhe AR na sathakiba thiba hombagi thabak ta sakhangdaba singna kaklaga huran kiba sambal makong tara manga gi manungda tara mari di phangba ngamle haire Kuki singna SIR yaningdaba phongdokle lo kaina leba asida changlakpa sing kannabagi thawong ni haina phongdorakle Election Commission of India na leba asigi oina electoral roll da chapchaba asumba pothoknaba pandam da chatharakpa SIR Special Intensive Revision ase mikhal pangthoknaba thorang tawriba Bihar da chathaba haukhre thaba ase Manipur gi oina di Kuki jo singna yaningdaba phongdokle kanagumba kharana sirakpa maral gi matungina di Kuki jo singna Manipur da SIR gi thabak pangthokpada yaningdaba phongdokle ba ase state asida Myanmar dagi lo kaina changlakpa mi sing kanthokuna thamnabagi damakta ni haina phongdokle ITLF ke mihut ginjabo jongna yaningdaba phongdokladuna SIR state asida pangthoknaba thorang tawriba se state asigi irang na maram oiraga mayum makai thadoktuna lanjenariba mi singda chawna akaiba pigani hairi amaramda Kuki organization ama oiriba MTFD Manipur Tribal Forum Delhi na July 13 da thokpa serolamage matungina SIR pangthokpa asida sensitivity inclusivity amade transparency lehanba mathau tai Manipur da thokliba irang asina maram oiraga masagi saktak se mangki basing mohut sinba yaba serol puthokpada ayaba pibiyu haire serol duna makha taraduna SIR asi irang na maram oiraga mayum makai thadokraba miyam da sai thing pinaba moong da pangthokpa si yaroidabani hiram asigi matang da Kuki jo miyam na mikumna hom singna leigadabani madugi damak village authority mahiroi singi body sing youth organization amadi nupi lup singna yamna mikupna hom singna leigadabani haikibani hojik state asida irang ase nemthare harabasu Kuki jo lising kaya lanjena duna hingle karigumba electoral roll revision pangthokpa tarabadi makhoida akhanaba khudong chaba pigadabani haire nakal amaramda Kuki jo lusing basingna Manipur da SIR gi thabakta yaningdaba phongdokliba si lo kaina Myanmar da gi Manipur da sangsilakpa singbu ngak senduna thamnabagi damakta ni haina maral siri sterasi gi tongan tongan do maikai tagi phongdorakpa wafam singi matungina Indian Constitution gi article 326 ki makhada laiba asigi citizen singna
लेबा असुगी तुंगी लाइबक लेपकदबने हाइबा वाफम असि मणिपुरदि असौब सिंगनबा अमा ओइरे स्टेट असिदा अतोपा लाइबाक्तगी लो काइना संगलप मिसिंगना इलेक्टोरल फ्रॉड चथदुना खुदोंग थिबा फिबम अमा मायोंग हले हाइरे लेबा असुगी मिखल असि लेबा असुगी सिटीजन खक्तना बोट थाददुना पांगथोकदबने मसिना स्टेट अमा अमसुंग लेबा अमगी लाइबक लेपकदबने SIR चथरिबा असि मणिपुरगी ओइनादि यमथंगनादिबा म्यांमार अमदि बांग्लादेशदगी लो काइना संगसिलकपा मिटोपसिंग खंदोक्तोना इलेक्टोरल इंटीग्रिटी अदु उतनबा होनबने हाइना लवे अदुबु स्टेट असिदा थोकलबा इरांग असिना ममिंग लौरगा कुकी जोगी लुसिंगबा सिंगनादि कुकी वोटर सिंगबु बोट थादबा फंगहन्नबा होनबने हाइना लवे असिगुम थौंग असि यमथंगनादिबा म्यांमार अमसुंग बांग्लादेशदगी लो काइना संगसिलकपा मिटोपसिंग कन्नबा थौंगने हाइना फोंदोरकले लाइनिंग लाइसोनबु नौना लेबा असिदा पॉलिटिकल की ओइबा खुदोंचाबा लौननबगिदमक्ता सिजिनरि हाइना मेगा संद्रना फोंदोखरे लेबा असुदा लेरबा पॉलिटिकल की ओइबा खुदोंचाबा लौनबगिदमक पॉलिटिकल पार्टी सिंगना लाइनिंग लाइसोनबु आराना मोंगदा सिजिनबगी थबक सथरि हाइरि मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की प्रेसिडेंट के मेगा संद्रना फोंदोखरे वाफम सिंगारांग न्यू दिल्ली दा लेबा बिग्या बाबा पांगथोखिबा रिलीजन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन गार्जियन एंड गाइडलाइन हाइना मिंगथोंदुना AICC की डिपार्टमेंट ऑफ लॉ ह्यूमन राइट एंड RTI ना सिंधुना पांगथोखिबा कनक्लेव दा MPCC की प्रेसिडेंट के मेगा संद्रना फोंदोखिबने महाना हाइ मणिपुर Constitution की सिंगनबा सिंग मियोइबगी हक खोंगावनबा अमसुंग खुनाइगी असुंबा मांगहनबगी वाथोक लांथोक कया मायोंगनरिबा स्टेट अमा ओइरे सही अनि हेजिलगलबा इरांग असिना मरम ओइदुना मणिपुरदा ngasi फावबा मियोइ लिसिंग होमफुगी मथक्ता लमदम असिना लेरिबा तोंगान तोंगानबा कम्युनिटी हॉल स्कूल बिल्डिंग सिंगदा हांगलिबा रिलीफ कैंप सिंगदा संगजफम लौदुना लेरि हाइरिबा IDP सिंग असि कयाम कोइना रिलीफ कैंप असिदा लेगदौरि करंबा मतमदा मसागी मयमदा IDP सिंगना हंजिन हनबा गंगदगे हाइबसि पाखुम पीबदा अराइबा अमनते मणिपुरदा तोंगान तोंगानबा लाइनिंग लाइसन चलिबा सिंगी लाइसन तिनफम ओइरिबा चर्च सनामही अमदि लोइसंग कया मणिपुरदा थोलिबा इरांग असिदा तुमना मै थादोक्तुना मांगहन तागनख्रे मसिना मरम ओइदुना तोंगान तोंगानबा लाइनिंग लाइसन चलिबा सिंगी मरक्ता अमुका हेना नाकपाक ताहनबा सिना इंडिया की लेरिबा कॉन्स्टिट्यूशन असि लेखा ताहनबा थवोंग अमनि हाइना सुमहाना फोंदोके महाना मखा तारदुना हाई कांग्रेस पार्टी ना लेबा असिदा लेरिबा तोला तारबा अपिकपा फुरुप सिंगबु याइफनबगिदमक्ता मतम कियागी ममांगदगे होनादुना लाक्ले लेबा असिबु सेकुलर ओइबा लेबा अमा ओइननबा कांग्रेस पार्टी ने लेपतना होनादुना ngasi फावबा लाक्ले लेबा असिदा कांग्रेस पार्टी ने फावबा पॉलिटिकल की ओइबा खुदोंचाबा लौनबगिदमक्ता लाइनिंग लाइसन तु सिजिनखिबा लेत्रे लेबा असिदा चलिबा तोंगान तोंगानबा लाइनिंग लाइसन असि अमा तोइना पुनसिनबा चटपने लेबा असिबु मसेन मसे तांग थुगाइननबा चटपना ते हानसु MLA के मेगा चंद्रना फोंदोखे Mahiroi nupi masada nataisada photo uluba nupa ama police na phare haile Uripokta leba school amada mahai tamlebi minor nupi masa ama bulambida chattuna mahaki phone dagi nataisada photo utuna inghaluba mioi ama Manipur police na phare mioi adude Imphal East district ki wangkhai mayam lerak masindagi thongam kaisam sahi kulumde kawi mahaki mathakta pokso ek ki makhada case ama register tawduna thigatpa haukhre haile Aran mongda har yolamba miyoyama phare hare Imphal East amasung Imphal West ki dukan amadi godown sengda har sing aran mongda pasinduna thamlaga yonbra haiduna ngarang police na red chathabada chingmairong ki Nepali basti dagi Karan Setri kauba miyoyama har yonbagi matangda piba rule ki wangmada har yolamba ki dama phare hare IDP सिंह फॉर्म पिसेन यारगनी हाइरे टेनोपल की डिप्यूटी कमिश्नर सौरभ यादव ना खुयेक पिदुना ngarang थादुरखिबा चेरोल अमना फोंदोरपदा टेनोपल डिस्ट्रिक्ट की इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन IDP सिंह मखोगी आका एतोय थोखिबा लंथम अमदि अतोप पोलम सिंगे डैमेज असेसमेंट फॉर्म अमदि मसिग मरि लेनबा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सिंग वेरिफिकेशन की दमक थासगी तरा फावबा पिसेन यारगने मरि लेनबा सिंगना पिरिबा मतमसगी मनुंग फावबदा मथौ ताबा थबक थोरम सिंग लोइसिनबा खंगालकले Imphal East District Sulambida Lam Khopsinduna Sajalamba Singi Matakta Ukai Taktaba Hokre Hede. Imphal East District Deputy Commissioner Sahi Asigi Jun Kungo Hundu da Iba Serol Toktunan District Asigi Manungsana Leba National Highway, State Highway, Inter-District Village Road Amadi Footpath Singbada Lam Khopsinduna Dukan Yumna Singba Sajalamba Masung Nung Lengoi Paishin Bana Singba Tauri Basi Mamang Tage Kungo Hundu Ginung Tilpung Ohum Paubugi Manungda Masama Sana Lok Tok Zaga the Banihana Pondo Krava Matung Ngarang Dagi Hauduna Lam Khopsinduna Sajalamba Singi Matak Ukai Taktuna Sajaliba Singadu, Tukaiba Madisi Dopogeta Paikat Hokre, Mamang Tage Kulumdo Paubugi Manung the Lotoka the Banana Deputy Commissioner Aiba Serol na Pondo Krabaso, Mio Ayambana Lam Khopsinduna Sajaliba Singadu Lokotana Tamlamba Tenake, Mamang Tage Kunda Amohana Disigi Maikadegi Apeloina Aiba Serol Tokuna Hanjina, Dukan Sajaliba Sing that say Tetuna, Loktoknaba, Kangan Kiba Lake, Adabukari Sutaro Habigi Matagum Nasung Dana Lake, Kiba Sing the Yad, they have a Kanganaba Imphal East Disina Singba Timna Secretary
ꯄꯥꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯇꯒꯤ ꯀꯣꯡꯕ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯡꯄꯜꯂꯤ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ऑपरेशन अखल टेररिस्ट अहम हाथख्रे जम्मू एंड कश्मीर की कुलगाम डिस्ट्रिक्ट अखल उमंग सिक्योरिटी फोर्स चथकीब ऑपरेशन अखल टेररिस्ट अहम हाथख्रे टेररिस्ट लश्कर ई तैयबा LET की प्रॉक्सी आउटफिट ओरिबा पहलगाम टेरर अटैक पांगथोखिबदा रेजिस्टेंट फ्रंट TRF की टेररिस्ट सिंह हाइदे ऑपरेशन अखल से इंडियन आर्मी CRPF अमदी जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस न खुसमनदुना पांगथोखिबने हौजे हौजे मखाताना अखल उमंगदा ऑपरेशन चथरी हाइदे इंडिया मखा ताना रशिया थाव लेररोय हाइबगी पाव तारे अफाब खोंथांनि हाइना ट्रम्पना फोंदोखरे इंडिया मखा ताना रशिया थाव लेररोय हाइबगी पाव तारे मसी यामना अफाब खोंथांग अमने अदबु वाफम सि सब चाबदि खंगद्रे हाइना ngarang यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्पना फोंदोखरे महाना हाई अहाना बाप ताबा अदुदि इंडिया रशिया मखा ताना थाव लेररोय अहाना ताबसि मदुने मदु कदाय फाव चुम्बनो हाइबदुदि खंगद्रे अदबु मदु ओइरबदि अफाब खोंथांगदि ओइ करी थोकलबनो हाइबदु येंगुसि हाइना प्रेसिडेंट ट्रम्पना पाउमिसिंग फोंदोखे ट्रम्पना फोंदोक्लिबा वाफम असे ngarang व्हाइट हाउस ना लेबाक हुमुद्रा रुंगी एक्सपोर्ट US ना लौगदब तारिफ लाउथोख्रबा मतुंगदने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अदुगे मतुंगिने इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स की कैथेलदा पोलम कया पुसिनबदा US ना सादा कुनगमंगा की तारिफ लौरगनी हाइदे ममांग US ना इंडिया की मायोक्ता लौगदब तारिफ लाउथोकपा मतमदा रशिया मिलिटरी इक्विपमेंट अमसुंग एनर्जी लेबगेदमक फाइन सुथिहनगनी हाइना फोंदोखे अदुबु ngarang की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अदुददि फाइन की वाफम दि पनखिदे पनबा याबदि रशिया ने यूक्रेन दा लांदाबा मरमना मरुओइना नोक्सुब लेबाक सिंगना अकनबा सैंक्शन थमजिल्ले फिबमसिदा चाइना अमसुंग इंडिया यावना लेबाक खरना रशिया दगी एनर्जी लेदुना रशिया की लान तौनबगी सेल की अवाटप लेहंद्री हाइना US ना यामना पेंद्री AST मरक्तगी मतिक चाबा मियोय अमा कमीशन की चेयरपर्सन हापु हाइना TYCM ना फोंदोरखरे स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब MSC/ST की हौजिक लेरिबा चेयरपर्सन असि सही अहुंगी मतम लोरबना AST मरक्तगी मतिक चाबा मियोय अमाबु चेयरपर्सन ओइना हापनबा मणिपुर लेंगाना थबक लखतकदबने हाइना ट्राइबल यूथ काउंसिल TYCM ना तक्सिलकले TYCM ना थादरक चेरोलमदा कमीशन असगी अनोब चेयरपर्सन खन्नबा लेंगाना स्टेट असगी AST मरक्तगी एप्लीकेशन थारकनबा पब्लिक नोटिस अमा अथोबदा थोकदबने अमदे एक्सपीरियंस अमदे ट्राइबल की हक अमदे एफआर मुन्ना खंगबा मियोयबु पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यावदना खनगदबने हाइदि कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंगदा ट्राइबल मियाम की हक सेफगार्ड अमदे इंटरेस्ट ngaknaba pandamda Manipur State Commission for the Scheduled Tribe Act 2014 sahi asimaki March 15 dagi state asida chanaba hawkhibane commission asi scheme implementing agency ama nate aduga political platform ama sunate commission asi quasi judicial constitution amane commission asi awa ana taraba miyoy amana wakalakwa warolgi sumoto cognizance loba ngamliba authority amane commission asi ki chairman amasung members ngi pharmacy elected post ama nate departmental appoint tawbane maramasina chairman amasung member khanbada matam supa lanai interest amadi politician singi khutjang duna lakle asiguma maramasina commission asi lingbadagi ngasi phawo matik saba miyoy amata chairman oidabana commission asi leibagi sabsaba wahan thok tribal miyamna phangbang amdana lakle haidi zeros na makha taraduna Manipur State Commission for Scheduled Tribe Act 2024 ge section 3 clause 2 gi matungina commission asi gi chairperson asi ST marakta tribal affairs ta special knowledge leiraba miyoy amabu state government na nominate tawgadabani haidi lakliba wahang de ST marakta application invite tawdana mataw karamna tribal affairs da special knowledge leire haina lenga lepage maramasna phammasigdamo open invitation for application tawba habisi yamna tangai fade mataki wafamasi yenglaga lenga na commission asi anoba chairperson khannabo open application invitation ST marakta kauraga matik saba miyoy political influence yaudana transparency leina khanbiyo haina TYCM na lenga ki puneng singselakle PM किसान मिशन की मखादा मणिपुर की लौमे लिसिंग हुमद्राग मरी समापन हुमफुंदगी कुन सुबा इंस्टॉलमेंट की सेंफम लुपा करोड़ ट्राइम्पांगा लाख मापल लिसिंग मरफुनिपान थादोरखरे हादि PM किसान सम्मान निधि योजना की कुन सुबा इंस्टॉलमेंट की सेंफम रिलीज तौबगा मरी लेना ngarang स्टेट सिनबे थोंगना PM किसान दिवस पालन थोरम डिस्ट्रिक्ट खुदिमक तपांग थोखरे मपुंगोइना ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर NAH रीजन मणिपुर सेंटर अमसुंग मासिगी कॉन्स्टिट्यूएंट अमा ओरिबा कृषि
Vigyan Kendra Napuna Senduna PM Kisan Dibas Palan Thoram Lamfelda Leba Masugi Campus the Pangthokre Ngara Benaras the Pangthok Thoramama the Prime Minister Narendra Modi na PM Kisan Scheme Vikul Suba installment ki Central Lupa crore listing kun ga sangwa leba asigi lomi crore 9.7 ki masa masa ki account da half khre Manipur ki oina pun Central Lupa crore tarane panga lak mapal listing marpune pa lomi listing humdra ga mari ga samapan home phum do ki account da half ki haidi